Nenda tusisiye savule we ya na yemwe na 18 savule wa ya na yemwe 18 na muthia osuwe 17 we asiati ndika kwa ende ngekala thayo na kutavania mawea mayova mwina taiwe tiwakitha ithone na iwa twamuka kila kioko tutangase unene wa Yova maundwala wikite mathayo ni maitu maundwala Yova utusindanete maundwala Yova utukilete ni maingi indi muthiosu wetulilikania kana ithi tuika kwa indi tukekala thayo kwondwa kutavania mawea ma Yova mwendwa kiokone kicha umundi manyaka na wikalite thayo nikana utangase unene wa Yova manyaka na mwiya kwekete thayo nikana utangase unene wake mawea make manene ala wikite na andu make ala wikite thayo ni waku kana ala wikite na andu make mwe Yesu atutethie na itwathima muno twithati kwa na ke Pastor Steve kiokone kicha umundi na indi nibongwenda kuosa bata waku nikana withie ni twakwatia ni abamwe bata waku kana omuvia waku ula withi wa wina woki okone kicha umundi nambani siya kwa siya 7 noti mwonza noti itatu andatu itatu imwinyanya itatu kana noti mwonza itano imwe kenda ili kenda inya ethi wa wina bata indi nengelelie kusila nambani suka na namba ya utumani mkubia 21992 kana ili imwe kenda ili nenda kuosa muvea kana ovata tutana kwa atiana na kemu kumi wangai ndatika mbudho usiukite adhi anefemela Rose wa mkata mkane sana mwea hii amen ya amen ndio kwea ili nende wambo amen oi Rose why are you kwekwata okay eto Rose astunga muveano ndo wa kwiwa nesa itina wamboya ne wa kwina thina wa network uende ngayeke nesa asante Rose nondo wa utunga muvea adhiane femela Dikaro yes waji hato nyao nesa usini murasi wa pambu kumakamu kongowe nenda wimboye mbrava kwa eta wa Kimanzio Kimanzi kiuma mutemi oye nkilili na ile watilo waka kabambu weto waka luni aya wetela waba kitui wandu weto waka lundu nande nuka nanda kunasimo yumu mutaba wano kana kalundu mukunezi murenyo mwana nganete namba na kumabunda asyofu kuna simu ingi nanda akosiwa ni mundu na kila tuongeje nake namwe aningo mwisia ni wachenji namba ambia ata wakimanzio weto wakimanzi kiuma mutemi Kimanzi chuma mutemi kwa hivyo hiyo ni madhabahu ilimfunga okay sawa kwamba Mwenyezi Mungu akafungue njia amen Bwana atafanya hivyo asante manzi mutami yengilile na wane 10 na ile kana ingilile na ile whatever the case lakini nde nuka wasensi namba Kimanzi mutami we Kayova kalikilile na kwika nesa nundu na we utonya kwika nesa